Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano ku Ishya News TV. Mbifurije kugira weekend nziza ndetse mbifurije kuramuka neza cyane. Turagarutse mu makuru azindutse yavugwa muri kino gitondo kugira ngo turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Turi mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Mwaramutse muti natwe tumeze neza, mutubwire uko mwaramutse munyuze muri commentaire. Muri aya makuru ndakubwira ko inyeshyamba za 23 zashimangiye yuko ziri gukoza imitwe y'intoki ku mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri mu mijyi minini iherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo, mu birometero bigera nko kuri 5 byonyine werekeza mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni umujyi umaze igihe rero by'umwariko ubarizwamo ingabo z'u Burundi, abazana ndetse FDLR n'abiganjemwo abo mu ngabo za leta ya Congo FARDC. Dr Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike, niwe watangaje aya makuru avuga yuko nubwo byari byitezwe neza yuko nyuma yo gufata Bukavu bahita bafata uyu mujyi bitahise bikunda cyane. Ashimangira ko bafite uburyo barwana ndetse anavuga yuko uyu mujyi cyangwa se iki gice gisa naho giherereye mu kibaya cya Tanganyika, aho bari hejuru mu misozi, ndetse avuga yuko ari ahantu hagoye cyane ku buryo kuhagera bisa no kujyayo n'ibirenge. Hanyuma kandi ndakubwira andi makuru avuga yuko Brigadier General Gasita ukomeje kwamaganwa cyane cyane n'abazarendo yaba yongeye kwemererwa gukorera hano muri Uvira nyuma yuko amaze imisaba imyigaragambyo yo kumwamagana. Brigadier General Sylvain Kenge Bomusa uvugira FARDC mu itangazo nyije kuri televiziyo ndetse na radio by'igihugu yashimangiye yuko uyu musirikare agomba kuguma ku mirimo ye cyane yuko yagenywe na President Tshisekedi. Umwe by'umwariko mu badepite bahagarariye Uvira mu nteko ishinga amategeko yavuze yuko iki kibazo nubwo bakita gitoya gikomeje kuremera kuko gikomeje guhagarika ubuzima bw'abanya-Uvira, ndetse asaba President Tshisekedi kugikemura. Hanyuma imyigaragambyo imaze iminsi rwose yo kwamagana uyu musirikare imaze kugwamo abagera muri 3 biganjemwo abamotari bamaze kwicwa n'ibikomere. Ibi nibyo bikomeje kugaragara nani makuru yose akomeje kugenda avugwa, tugiye kwegera ko muri kano kanya. Mwese rero mbaye ikaze kuba dukurikiye bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi yagiye atandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza, kanda subscribe kugira ngo wabire muzajye badukurikira, utanga igitekerezo kandi like. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, twibanda ko yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese mbahaye ikaze, mbifurije ibihe byiza, mbifurije weekend nziza, mbifurije no kugira akazi keza kubagatanye ndetse no kubakarimo namwe mukiri mu ngo zanyu, mbifurije ibihe byiza, ikaze. Nyemera rero n'ubundi aya makuru tuyahere ku ngabo z'u Burundi nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ingabo z'u Burundi zamaze gusohora itangazo biciye ku muvugizi wazo Brigadier General Gaspard Baratuza. Bashimangiye ko ingabo z'u Burundi zikomeje gukorana umurava ndetse n'ishyaka mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho zoherejwe mu bikorwa bigendanye no gucunga amahoro n'ituze ndetse n'umutekano. Izi ngabo kandi zanasobanuye yuko zizakomeza kurinda umutekano cyane cyane w'imbibi z'u Burundi n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikeko cyangwa se bizwiho kuba byateza akaduruvayo ndetse n'umutekano muke ku banyagihugu b'Abarundi ndetse no muri Congo. Aha bongeye gutanga ubutumwa rero kuri M23 babamenyesha yuko batari ku butaka bwa Congo nk'inyeshyamba, ahubwo bahari nk'igisirikare kizwi kandi gikora kinyamwuga. Bavuga yuko bahari ku masezerano ahuza RDC ndetse n'u Burundi. Bongera gushimangira ko umujyi wa Uvira bawurimo ndetse biteguye kuba bawucungira umutekano hasi hejuru. Bakanavuga yuko uwo ari we wese uzagerageza kubatera azahura n'akaga gakomeye cyane. Ibi bibaye nyuma y'uko inyeshyamba za 23 inshuro nyinshi zagiye zica amarenga zikavuga ko zifuza ko ingabo z'u Burundi zava muri bino bice, byanze bikunze bakazishinza kugira uruhare mu bikorwa byiganjemo ibyo kurasa ku banyagihugu b'abanyamurenge, ariko izi ngabo z'Abarundi zikabihakana zikavuga yuko zitajya zirasa ku banyagihugu b'Abarundi. Icyakora hari n'abandi bavuga yuko izi nyeshyamba iyo zatangiye kugenda ziraswaho cyane bituma benshi bakomeza kugenda bavuga yuko noneho rwose ngo bituma zitangira kugenda zishimangira yuko bari kugenda barasa mu banyagihugu b'abaturage nk'uko bikomeje kugaragara.
Ibi ingabo z'u Burundi kandi zibishyize ahagaragara nyuma y'uko ku munsi w'ejo aribwo inyeshyamba za M23 zari zemeje ko ziri gusatira umujyi wa Uvira. Ni ihuriro rya FC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze kwemeza ko riri gukoza imitwe y'intoki ku mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo wegereye umupaka w'u Burundi. Umuvugizi wungirije wa AFC Dr Oscar Barinda yasobanuye ko abarwanyi ba AFC bari mu misozi miremire ikikije uyu mujyi bityo ko bari hafi cyane y'uyu mujyi. Ati buriya iyi Uvira mwumva ni umujyi rero uri hakurya ya Bujumbura ni milimetero nka 5 kandi ikaba iri ahantu mu kibaya cy'ikiyaga cya Tanganyika ahandi ari imisozi ihanamye. Muri iyo misozi rero twe turimwo kandi muri iyo misozi turahegereye cyane, ni imisozi nayo yegereye Uvira. Dr Oscar Barinda yanasobanuye ko kandi nubwo abarwanyi ba AFC basa n'abari hejuru y'umujyi wa Uvira atavuga ko bawufashe kuko rero bafite uburyo barwanamo, ati igihe nikigera tuzabimenyesha. Ubwo AFC kandi yafataga Bukavu muri Gashyantare 2025 byari byitezwe ko bashobora kwinjira mu mujyi wa Uvira vuba cyane ariko ntiyabikoze. Dr Oscar Barinda yasobanuye ko ubu gutinda kwatewe n'imiterere y'ibice bihakikije kuko rero bisaba kujyayo n'amaguru. Umuvugizi wungirije w'iri huriro kandi yaragaragaje ko icyo abarwanyi babo bashyize imbere ari ukurinda umutekano w'abanyagihugu cyangwa w'abaturage bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za LDC, cyane cyane abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Minembwe. AFC kandi ku itariki 4 Nzeri yatangaje ko abaturage muri Uvira ndetse na Ituri bakomeje kwicwa kandi ko n'ubundi itazongera kwihanganira ubugizi bwa nabi. Ni ubutumwa rero bwacaga amarenga ko iri huriro rishobora kwinjira muri ibi bice. Ibi ni byerekana bikanashimangira ko hano muri Uvira hashobora kuza kubera umukutano cyangwa intambara ikomeye cyane. Dr Oscar Barinda kandi yongeye guca amarenga avuga yuko hari ibitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kugerageza mu mujyi wa Goma. Avuga yuko uyu mujyi wa Goma urinzwe neza cyane nyuma y'uko bashyizeho n'uhagarariye igipolisi muri Goma ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye z'igipolisi, ibyaje gutuma benshi bashimangira ko uyu mujyi ukomeje gucungirwa umutekano ku buryo rero bamaze kugera no ku ntera yo gucungira umutekano yo gucunga umutekano mu muhanda. Yongeye gutanga ubutumwa avuga yuko n'ubundi ingabo zatsinze izo bari bahanganye bafata Goma ntaho zagiye, asa n'uvuga yuko n'ubundi bazakomeza guhangana paka. Hanyuma kandi imyigaragambyo y'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo mu mujyi wa Uvira yo kwamagana ishyirwaho rya Brigadier General Gasita Olivier wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yapfiriyemwo abantu bagera muri 3. Wazalendo isanzwe ishyigikiwe na leta ya RDC yatangiye imyiyerekano cyangwa se imyigaragambyo ku igerekerezo rya 2 ku kwezi 2025 yafunze umuhanda munini wo muri Uvira ihagarika ibikorwa byose abaturage bakesha imibereho n'iterambere. Perezida Felix Tshisekedi mu kuboza kwa 2024 yagize Brigadier General Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi. Wazalendo bavuga ko rero badashobora kwemera ko akorera muri Uvira kuko ngo ni umunyamurenge akaba n'umunyarwanda. Abo barwanyi kandi bamunzwe n'ivanguramoko bamenyesheje ubuyobozi bwo muri FARDC ko bazahagarika imyigaragambyo mu gihe Brigadier General Gasita azaba akuwe muri Uvira akagisubizwa iyo yaravuye Ikindo agasimbuzwa undi muntu bazifatanya mu kurinda uyu mujyi. Ku itariki 4 Nzeri imyigaragambyo yafashe indi ntera maze Wazalendo bakomeretsa abasivile benshi bagera muri 3. Muri abo barimo abamotari 2 bishwe n'ibikomere nk'uko rero ubuyobozi bwo mu rwego rw'ubuzima muri Uvira babyemeza. Umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi we yamenyesheje Wazalendo ko Perezida Tshisekedi ari we wohereje Brigadier General Gasita muri Uvira kandi ko uyu musirikare atigeze agambanira igihugu bityo ko rero badakwiriye kumureka, by'umwihariko bakwiye kumureka agakora inshingano ze. Yagize ati General Gasita ni umuntu ukunda igihugu by'ukuri kandi yarabigaragaje aho yanyuze hose. Iyo abakekwa rero ntabwo aba yidegembya uyu munsi nk'uko bigaragara.
Umudepite kandi uhagarariye Uvira mu nteko ishinga amategeko ya RDC yitwa Justin Bitakwira yatangaje ko iki kibazo gikomeye kurusha uko rero abari Kinshasa babitekereza kuko ubuzima bw'abaturage bwamaze guhagarara. Yasabye Perezida Tshisekedi kugikemura akagira icyo yakoraho nk'uko bigaragara. Mbashimire abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri gahunda z'aya makuru. Tugaruke mu